menana se akomo enada if you be come for anoche person abranche bi ebeka se abranche ye friend woman si ne kasa nyane adade se wati asema adwomama wakoka akire Anglican for wo se senka afutu papa wono na sore de man senka Anglican for tu na na akufu ado sa afutu papa ni bia kenye ne se wama omani maye densa oh say Archbishop of Canterbury UK England where Anglican you sabe achiame otumfo where Anglican you nipa 2022 Bishop Yinka Safo on oda St. Cyprian Anglican enti me pacho Mr. John Mahama o kai sempanifo we nyina kwa Anglican sa na o tre won saba kwa shobi so na nan ni bisa say won so Mr. Mahama we dey okra do Ghana president panyu a wo sa press yem meto abema enti wo kan sa asemi me na da cash enti wo dey kan kuro me ka se buade asemi ye Mr. John Mahama omra me Anglican for Anglican kura don be 3 million what you see na ayi o mesin body am fan so ya akwala sabi anu akwa cancer me nyina ye ninyu na de John Mahama akwa kai pa enti asem be na Anglican for emra meka wo dey me yam fan kwa adwundwini mo nkam ka send this for kura ban ko mbe pa chewa ma John Mahama say John de watake cancer ansem no de ntimu de mo fan che no na sebe na no na watre na nso so asem we de se no kan kokomu se no kan na mo kura mo sentre for du mre bi na obi ka asem a mutumi ka che se one train sign na mo nkomanim ni we se na TVB AEC papa yanim akwana nka nche ne se twesa na opani yanko anim o kan no wo se twe kire se Anglican fo ni kire papa obi ni afuto papa asofo toto wu ogu Anglican we anim tia be pa na che anim tia kasi a John Dramani mama awa be bobu Anglican sorry Christian sorry ho tie kronkron we na John kra no wo so kwa so da be na hu so kwa so na no na mi se ayi Ibosa region wo ko kai ka na wo be edidi Anglican fo atem ewurade nyame ewurade Mate mu peja pepa na bu eza bebe ni na sebi o asem o mo ka no koma e de Ghana fo de mu yei ebe ma koma obi anya adwuma ye nsem hunu. That is why obi so sorry akwai obi so sorry obeka chop say wo mo ko school nu kra na say sebi dodo na jimi chen wo mo man ko school. Now in fact let me tell you something. Ye kan nipa mu nchichemu a eye 3 nipa mu nchichemu no eye 3. I'm going to give you the definitions and why eye 3. Number 1, nipa odi kan wo wiase number 1 eye obi a wo fie nyansa no wo book mu nyansa wako school. These people are number 1 in society. Or fie nyansa wo and or san school nyansa. Combination of the two. They are the first class people. The second class people are people who fie nyansa or mu ni school mu nyansa. They are the second class people. And the first who fear both fear any school. Second, if fear nyansa. Third class people, polef one omu de fear nyansa omu ni bi a book nkwa. And the fear nyansa is fundamental. Uni fear nyansa wo de open hu enwoma kopem he fe maso. Because the biano why a parasite book obi atro no afa no akan na egutrum wan kasa wodi nimde na wo kan free room so wodi wo nyansa ka ho aye bibi de wonya bi ma but do wo fie nyansa no ono utimi hu se ka ye koi ya moa na fa ha me so me moa na fa ha betima ye bibi o fie nyansa na most about 99.9% of NDC sympathizers omo third class people. The Fenians are no, most of them are born because Ubia no be do atem. No bia na o chenhi ni kwaka se Christ ni ba na bia na no didi atem basa basa. Most mon tiase. Omu mpe no kre. Enti committee ya makwati pa dia na emfaso be na de bebre Ghana. Mako gum ho anim ase. Me as a NPP sympathizer and there. What boy NPP? But you call mine Ghana no waha Ghana. Censorship we emma so. Say Martin say also on a health minister there so ba. We when NDC.
Omo betena ho saa na omo je let us distract the government no for some of wa be confirm it in the video no me ha omo a go ni nyansa sem bi aka kire Ghana for mbeji atum ndi e dia nse ne omo saa na edum nwum no omo saa ye bedum nwum no and this is what they are doing. Abraham Ramma kwan say who ye minister na emergency situation ba eni kwan say odi wa asem kra bre parliament when in fact when it deals with life eba say oba parliament kwa beji approval wo be ye uwia na dey aba parliament na nipa ewu ewo man so na ye kra aduro no ho aye den health minister enya akonya say aduro no ho aye den bi nie ene ye nyi bi a wo se wan fa ma parliament o kwa kwaje nkwa wan fa ma parliament ambeka nkyere parliament se me kwaje nkwa anko be ba be kono na nipa na wu enti no ono so ye ntwenu be gina epa ni nguro no ho ngu ni ho fi. What sort of life is that? Nipa inside mo ye nipa ben NDC and some no also but you person e ka se Ghana for any better ho ni ato ebo ase a e be hu say the MPP is doing better na 2024-25 no factories na yesisi ni nyina se si a omo gina omo afi na omo fefe ba by 2024 to 2020 no obi agina ne na so they are going to boom the economy and the moment enya abotre emma the MPP government me say my bo factory ba ku din wo NDC ni uba na obedi atema I got no problem with it but we also bo factory ba ku din a won so de hwahwa ho na every time be a member life be a member ba ko me say many to mention but one a kunfi pineapple juice uba mo yes am abetena ban mu no bo ba ko o factory ba ku din after that no me bo factories are NDC egu no e de akere me that say first my bo factories are more NDC for magugu no e de akere no one kasa me say let me give this before I end the live NDC ni bi am tiny ne Asia e program so a chechi Asia fire for fire pa na nu ya me friend am scale what's up or chale me I will not talk for the NDC again na am say there was na say yen ye choroma ye beka ye meka ni na ye choroma ye na they are to me no enya dia meka sama NDC bi me aso me bie ma no kan bi ti asoma akwa ne ka kire mi o me mpesa me di ni din betuja me nye ni permission also obie na no kan bi once a drone yeah emergency medical delivery drone here kofa ba ye obi yare wa ha na ye de kwa ha hwi na de moja obi hia moja na ye de kono once NDC for no be ka say ye de behwehwe ma ho wa manfo odwara na ade no nam so na etwetwa ma ho me ye hwe useless also okay bi ono also okay bi na ne yire enyem okwafuom na aboatea akọ na yire obi domfo obi kura na pie suso no mu de ne bae ye de ne bae de ne kwa duru a na ye hia ebeje ne yire no ebi ni ho enti gisi ye de ne to moto to all Green Book road so no ono aba bi o te so o ma ye be defend no enso ka nko ho gisi ye de ne to moto to ni ye de ne twa 15 kilometers and san ye de ne du ba bi a chip compound wo se benya duro ni bi omo frɛ hɔ nom kro omo si da bi nti emfa ne nkɔ hospital kam ya bo hospital ni bi asɛm agi he ɛwɔ hɔ nti